ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯪꯇꯞꯄ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯏꯔꯥꯡ ꯐꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯜ ꯇꯥꯟꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯈꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯑꯦꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ अमसुंग इंडियन आर्मी की मेडिकल टीम ना बेशनुपुर लेब कैंपटा लिन खरौना चिकपनी हाइना चिंगनबा विक्टिम अमा मतम चाना इमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंट पीख्री खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ने संदोक्चरीबा निमिदांगे मणिपुरी पाव मियंग ताबिरीबा पुंगदमकपु अहानबा मक्कदा अहोंगशमम लिरना तराम नौजरी हौज मियामदा पाव मचा खाइना पिजरी लेबाग असिदा इंगतप्पा पामदबा मियोय खरा लैरे इरांग फरगदी सेल तानबा याररोय खनबा मियोय खरा लैरे हाइना सीएम न फोंगदोक्रे वाफम सिंग असि सिंगजुमई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चना लैबा चिंगामखा यांगलेम लेकाइदा लैबा चिंगामखा नंबुल मपाल डेवलपमेंट कमिटी की निपान शिवा फाउंडेशन देनगा मरी लैनना पांगथोकपा थौरम अमदा फोंगदोखिबनी सीएम खेमचाना मखा ताना फोंगदोखिबदा महांगना ख्वाइदगी नुंगाइबा मतम असि महांगना स्पीकर ओइरिंगै मतमनी मतमदुदा असेंबली सेशन लोइबगा महाकी मियामगी अवाद अपा कोइना चतुना यंगशिनबा ngamlami मतमदु अमुक लापा पामी हाइबा वाफम थंखी लोइनना महाकना जिरिबामदा चतुना इंगतप्पा फिबम अमा थमलमदुना हेक हलकपगा नोंगानबगा ट्रोंगलाउबिगी थौदोक थोकदुना मियामगी इरांग मतम खरा अदुमक हौखी मतुंगदा कांगपोपी लालगा सेनापति चटलुरबा मतुंग उख्रुल लंबीदा मतिक चाबा सिक्योरिटी फोर्स थंबीदुना लंबी चतोक कसिन यानबा होनबियु हाइना मियामगी अपांबा फोंदोकनरपना मतिक चाबा सिक्योरिटी हेक थंबा नुमिता एम्बुस चथरतुना अचौबा पामदबा थौदोगमा हेक्तमक थोई मियामनसु पेंदबा सिंग ताइनफम लेतबना लेंगाकते हेक्तमक ताइनै मसिना ताकपदी लंदम असिदा इंगतप्पा पामदबा इरांग लोइरबदी सेल तानबा फंगलरोय हाइना खनबा मियोय खरा लैरे ताकपनी हाइबा वाफम फोंदोखी अनिरखक सेशन फमगा अतैगी मतमदुदी संगबनिना साइकिल म थौर कोइचे चलगा केंद्रसी कमाई तौरिगेना येंगहुवा मयाम लेतना उनरगा अवारपा हंगनबगी मतम फंगिब मतमदो अदो अमुखना हलकिद्राय खल्ली लेबाक्सी लैब मतम अमगी शांति की पाउजेल पीबगा लोनना शांति पुरनबा कम्युनिटी मयामसी नुसीना तिननबा होटबा मतंगी अदुगुंबा सीएम उरुबसी होय सोना पेरबा पुंगमनी अदु आइगी दायित्वने खल्लगा इन हराउना लौब तारगसु हदि हे नोंगानबगा कोइगी थोइबा इरांगसिंगसिना वाकलसी डेवलपमेंट की वाखन बाउ हेक खनबा ngamdabagi कमाई तौना इशू से लोइसनतगे न खनबदा अजिसु अवाबा थबग मनी अदु वारे चेनबसु या पोंते ममांगा आई जिरिबाम से अनिरक चले अमुना हेलीकॉप्टर चली अमुना मखाद चली पुंग तरुक मुसंगी मखाद चली मखाद हले जिरिबामदा कुकी फाइते मार मैते पुन्ना आइगा लोइना चाक चामिने अदुगा खनरंबा नुसिनरदबसिंदु मागी मेयमदा लोइना हंजलगा नुसिनना लेहौई आइना हलकपगा नोआलकपदा ट्रोंग लौबिदा बोम पोखाइदना अंगांग अनिसी ममादु सुई आइदि इखंग खंगौदना आइना चलुबा हलकपा शांति खर पोरपा सोमदा थामम चाउन इरांग अदुम होई मरंदी प्रजासु प्रजा की साउंड मसी सरकार दो उंजन बनतोना अतई उपाय लेतबनी अदुम ओंजली कांगो लालगा आई सेनापति चली हले उकुल चपगी लंबीदा कुकी की खुल्लमले थवाई कुकीना अदि अमुक हाइगलगा उकुल की तोगानबा खुनसिंगदा तांखुल की सिनाउसिंगा वरी सानरकांदा
महादेवदगिना लितानबाव इरांग थोकिबा लितानबाव सिक्यूरिटी फजना थम्बियो हाय आइना हाइंग नोहानदगी फजना थमगेना सिक्यूरिटी फजना थम्मे सन्नबा यादबदु सन्नहल्ले द सेम डे लितानदगी किलोमीटर मंगा हेगलगा मु एम्बुश तौरतना मिसम मनी मुसी अदुना आइना दमजनिंगसी एज ए होल अखोगी लेबाक्सिदा शांति है पोसे सुपाम पाम मी खरदी लेना खली अदी नुसी चाना अखोई दिमापुर लंबी फाउरग सकदोबा कांगबी सकदोबा उखुल सकदोबा सिदा येसनबा इरांग फाग्रगदी सेन तानबा याररोय न खनबा मी खरदी लेरे न खली अदुना मसी तबना तबना थेंगनरगा खंगोगिनबा अमदी मसी खंग चटपगी मतमदु तंजादु नेना लौजे इंडियन आर्मी के मेडिकल टीम ना बिष्णुपुर लेबा कैंपटा लिन खरोंग चिकपनी हाइना चिंगनबा विक्टिम अमा मतम चाना इमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंट पीख्रे हौखिबा नुमिता बिष्णुपुर के वार्ड नंबर 3 दगी लेशांगथेम बिमेश्वर चाही हुमफुमदोइना महाकी लबुक्ता थबक सुरिंगै लिन खरोंनी चिंगनबा लिन अमना चिखिबनी हाइरी थौदोगदगी मतंगदा महाक थबक अदुमक शुदुना लेरबा मतुंग मेडिकल एड पोस्ट नुमिदांग पुंग 9 तारमदाइदा महाकी येत थंगबा मखुत पोंखलकपदगी पाउ पिरखिबनी हाइरी मेडिकल टीम अदुना अथुबदा सोपा मफम चामथोकलगा खुदकी ओइबा ऑक्सीजन सपोर्ट यावना इमरजेंसी ट्रीटमेंट सिंग पीकी हाइरी मतुंगदा बिष्णुपुर की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की आईसीयू दा एडमिट तौकी हाइरी All Manipur Medical Students Association Amsana Hospital Manungda Tear Gas Sales Sing Season Akibagi Tawong Akan Bamongda Yaning the Bafungdorakli Amsagi Maikadi Hadorapa Cherolamada Aruba Fibam Leba Anaba Sing Yauna Tongan Ba Fibam da Laying Duna Ladiba Nupi Angang Ahal Sing Amadi Makoibu Laying Bagi Chathariba Seba Tauriba Sing da Aki Tujumba Fauhan Bayaning De Maramaduna Mari Lenaba Sing na patient Singi Amadi Miyam Gidamakta Khanbiraga Hospital gi environment da Ayen Apana की अखंग तौहनबीगनु हाइना अपील तौरक्ली Council of Higher Secondary Education Manipur Kosimda affiliate Tauraba Excellent Academy Haina Mingthonba 𝐶𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬 Nongna Hangdokpa Lanai Class 11 Amadi 12 Tamgadaba Secondary School gi Ahanba Session Ngasidagi Hokre Shine and Surf Haiba Pandamda Manipur gi Kha Maikaida Magun Leiba amasung afaba mahi masing ama puduna Manglomda Junction ba Khunai ama puraknaba Pandamda Linkatliba School asigi Ahanba Session gi Ngasidagi Hokiba Class adu School asigi Principal su oiribi matamamagi saknaibi Oja Khumukcham Sundarina School asigi Ahanba Class Haudokle Haina Lauktokuna Class Chathaba Hoki Principal Sundarina Hai Ngasida Guna Mahi Tamgadori Hairi Thawal Jilla dasu District Administration Thawal na sinduna District Election Counting Hall da housing ngahaki mamangda Jan Kalyan Civil People Welfare Camp hokre numin humni chathagadaba Jan Kalyan Civil asida District asigi tongan ba department ki stall kunhumdoi muk hangduna District asigi miyam da Central Sponsor Scheme sing miyam da fanghanana ba honari ngasigi camp atuda miyam na District Election Counting Hall da laktuna Haksil Card Saba Widow Pension All as pension yauna tongan ba singi application thazinaki pangthokliba People Welfare Camp asigi matangda Jilla asigi Deputy Commissioner Yumnam Rubitana hai ngasigi hauriba camp asi hayeng off leiraga hangchit irai amasung thangja numita su makhatana chathagani camp asida PMJAY card Chief Minister gi Haksel Tengbang amadi atai lengak na piriba scheme singi khudong chaba pigani
masida district asigi miyamna lakpiduna khudongchaba asi lobiu ngasigi camp aduda nasha mukta bharat campaign gi sarukama oina aikhoi mayai kaba chinjak chaba lepasi haina DC na luchingduna signature campaign ama supangthoki district ki jan kalyan silver se koi civil se koi district ki counting hall da lode ngasi ne tagi tang trampan ne tang ne hai di off oirani mayam punam thawal district ki koi ki praja ko nimmak apoi sta stall mayam 23 stall hangari different department ki lakpiraga sigi apoi ki pam si awat basi apoi ki CMHD card sabo oiro PMJB ban sabo oiro apoi PM Swan DB oiro DB testing oiro AIDS for different amama lejari si mayam sigi apoi benefit lo bodo apoi thawal ko jam mayam lakyu apoi 19 ga 20 ga su tang pung trama ko dai na pung mo bo rum to jani asi su mayam lakna yam successful and very thank you apoi 19 ga 20 ga su lakyu apoi DC counting board Hotel and Cardona sponsor Toraga Mangal Foundation Hairok Amasung Maipakpi Organizing Committee Anina City Club Hairoka Kusam Naraga City Club Hairoki Sanabunda Tim Kuntrani Thuna Group Nipan Thokna Khaidokduna Pangthok Liba Fort Maipakpi Memorial Trophy 2026 9A side State Level Men's Open Football Tournament ki ngasi ahan basanakiba match ta John FC Achanbigai amadi Kanglei Naha FC Pangai na sanakiba match ta John FC na goal mariga sinoda mai pakre ani suba match ta Unity FC na FC Lamlaibu goal ahonga amada mai thiba pikri Aroibada maruiba paw amohanna Leibag asida ingtapa pamdaba miyoi khara leire irang faragadi sel tamba yararoi khanba miyoi khara leire haina CM na phongdokri Indian Army ki medical team na Bisnupurda Leiba Camp Lin Kharona Chikpani haina chingnaba victim ama matam chana emergency medical assistant pikri Norris Window TV na sandok chariba numidangi manipuri pao matanga solution jari miyeng tabiri bapum na mapu amuka suhana kurum jari. Manipur University of Culture Palace Compound Academic Session English Singani Kunditaru ki National Education Policy 2020 ki Makada 4th Year BA Degree Program ki Online Application Form Haba Hosel. Physical course in the BA in Dance, BA in Music, Manipuri Folk and Traditional Music, Hindustani Music, BA in Thangta, BA in Theatre, BA in Sankirtana, BA in Umanglai Harauba, BA in Travel Studies, BA in Visual Arts. Hairiba coursing asigi form thajinbagi matam June gitang tara dagi kungatare fawba oizagini. Akupa marolgi damak ekagi website www.muc.ac.in da changlaga khandiba yadani. Sparkle Educational Service ki Career Counselor ki Female amasung Male ki ahangba post ani kauri. Educational Qualification MBA loiba oigadabani. Fresher amasung experience leiraba miyoy singna apply tobiba yagani.
Hena akupa marol kidamak 7005-063196 natragana 9366230077 da contact tawirao natragana aikoigi office Sparkle Educational Service, 2nd floor, Northeast Window TV Building, Hata, New Tikon Road, Imphal East, Manipur da lengsin birau. Master Tobining ba mahiroi singidamakta Sparkle Edu Service na abroad master toba yabagi khudong chaba pijari management engineering professional course yauna any subject da master tobagi khudong chaba pijari tambining ba mahiroi singidamakta course selection documentation English language training visa application mock interview preparation accommodation chingba Sparkle gi maikaidigi mateng pijari loinana 100% education loan scholarship facilities, part-time job assistant ki khudong chabasu pijari. Hairiba countries sing adudi UK, USA, Ireland, Australia, Russia, Italy, Germany na chingbani akupa marol gi damakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikoigi office Northeast Window TV Building Hata New Tikon Road da lengsin birau. Welcome to 𝐻𝐢𝐯𝐞